ایوار باش بینرین هجا و خوش تیوی بینرین بادینان صد بینرین ایوارا بادینان خوش حالین جارک آدیا موین گشتن فیکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران و کوی نزانم که برنامه روزانه ته پیشکش کردن و روزاش دامراد بی میفان داری کسانی کی یان چند کسان ابو اکل ویری گفتگو یک بیت کردن چاو گفتگو یا گریدای بی پروژه و یان جا گریدای بی زان و زانیاری میفان می روزه بۆ بتر خزمەتکردنا هەوەین هێژا و خۆشتوی ئەڤر و کامڕا بووینە میێڤانداریە مامۆستای زۆر هێژا مامۆستا سامی ئەتروشی کادر و ئەندامێ ئێگرتووە ئیسلامیە کوردستانی پێشکەفتی ئەلدەفەرە بادینان بابەتێ مێ ئەڤروکە ئانە هیا خودێ دێل سەر کۆنگرەی هەفتەیە گرتووە ئیسلامیە کوردستانی بیتن پشتی کۆنگرەی و دل سر هندی بیتن کادر روله گرتوی چی بیتن ویدم دا هاتی دا همان دم داده بحث هندی که این کارول ما مصطفی صلاح الدین بها دین دی چی بیتن دی چواشتن هزولانا لیک نزیکت بوده که کو راش هری ما کردستانی برف قوناخین باشتر و باشتر و بچیدن افسیار و چندین بسیار هندیان و کی واقعا هیا خوده ابرو کدید گل ما مصطفی هنگ گفتگو گرن هنین هجاجی شیم روان جماره بین سر شاش آمدیار این پیوندی مبکن سوارت بابت یار پرسیار هوا بیتن ده تگنگ شکرن ما مصطفی سپیک تو گلب خیراتی سر شافا افرو ایوارا بادینان زۆر سپاس سڵاو ڕێز بووتە بۆ بینێرێن بادینان سات و هەروساژی بۆ بەرنامێتە سپاسی بە جارێکاتی و حاضر بووین بۆ مەگەلێک جێ دڵخۆشیە و هیویا سەرکەفتنێت کەم بووتە بەردەوامیە متگوتە هەواڵە هەرچەند دە ڕەمەزان و کە وەختێ فتارە و تشتە خەلک وەزعەکی دیە بەحسی سیاسەتێ بەس سپاس سیاسەتی گیردا پێ بە مەجبور ژیانەمە ڕۆژانە یاوەلێ هاتی مرۆڤی حەست کرد هەندێکەش و هەوا هەندیدا وەلێ ژیان یاوەلێ هاتی ئەڤروکە سیاسەتی وەگرێدای مخابنی وەدی بشین ئەمسان دڵی پرسیاری جەنابێتە دەست بکەین بیتن گەلێک وەختێک و ناو دۆست و برادەرە ما بحث هەندێک و ئەڤروکە دی جەنابێتە میێڤانێمە بیتن پرسیار تاتەکردن یعنی درێژیا 22 ساڵادا ژیە گرتووە ئیسلامیە کوردستانی هەفت کۆنگرە ئەنجامدان ئانا ڕاستە بۆ هیچ کۆنگرێکژی گیرۆبوونێک پێوەنە بۆ هەمیت وەختی خۆدا و تانزیم و حتا دیمایە پرسیار ئەوە بۆچی هەمیت وەختی خۆدا ئایا ئێگرتو بە خوب تنەیە یان ئێگرتو بۆ جەماوەریە چونکو هێز و لایەنێندی دەمات بیتە کۆنگرە یانە بژین نێزیکی کۆنگرەی بیتن مژی لیگەلێک تشتێ دیت بن یعنی بێژن ڕاوشە سیاسی وازعی فلانی کارتێکردنی مەدگەت ئەم نەشیان بکەین بەروی بەریێدی ئەم مژیلی وێ کاروبارێ ژیانە خەلکی بوون لێ گرت و بەروڤژی هەنی توەختی خۆی دەقیقدا کۆنگرە تێتە ئەنجامدان بۆچی پێشجار دووبارە سپاس و بۆ پرسیارەژی بێگومان کۆڕاستا خودێ بەرامبەری یەگرتوێ نەکردن بیتن تشتێکی چاوات بێژی پۆزیتیف و ئیجابی بۆ یەگرتووە بێتە حسابکردن نەکوێ سەلبی بۆ یەگرتووە بێتە حسابکردن چونکو هەندێک حزب و لایەنێن مێن کوردستانیژی و حتایت عێراقیژی و حتایت ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست بستەهناکەن کۆنگرا بەستن چونکو کێشە گەلێک ناوخۆیەتە ناوخۆدا ئەف کێشت ناوخۆی وەلێتێتن دەجارە حزب و لایەن هەندێک حزبت هەیە بووینە دولەت و سێلەت و هەندێک حزب هەبووینە سەرکردایەتیەوە داخلی کۆنگرەیدا شەڕ و لێکدانێکردین و بەرەندە یەکگرتو بخۆ وێ بخۆ بشانازیفت بینیتن گوتشێتن کۆنگرێت خود دەمی خۆدا ئەنجام بدەدەن ئێک یا دوێژی بێگومان ئەرکی یەگرتووە وەکو حزبەکە ئەمشێن حسابکەین کو یا بچیک ڕاستە یەکیش پێنج حزبایە بەس بەرامبەری حزبە دەسەڵاتێ بێگومان ئەو ئەرکەل سەر ملێتوێنینن ئەو ئەرکێت بوونمونە سەر حزبەکە دەسەڵاتە هەبیتن کو دەسەڵات بیتن بژین هەمی ئەرک و چا بژین یەت هاوڵاتیەوەتە ئاماژە پێگیری هەکەر بژین پشکەکەوەیە پێڤەگیری داینە کو نەشێتن چەند ڕۆژ ئەن ڕۆژێکە خۆیان دو ڕۆژت خۆ تەرخان بکەتن بۆ بەستنا کۆنگرێ خۆ ئەت بژیم یەکگرتووی جارێ ئەو کێشە هەرە مازن نینە ئەگەر بەشداری بوونە یەکگرتوویدا کۆنگرەی بژینێت حکوومەتێدایەت وەزارەتی جدا جدا هەوکرد هەبووینە هەکەر وەکی بژین فەرمانگە و داوائری جدا هەکەر هەبووینە ڕۆلە خۆی بەردەوامت بیتن و بالعکس هەندێک ئەندامت منە شوێنە حاضر ببینیش بەروی ئەرکی خۆی بژینێت دەسەڵاتی داوانێ کاریدا واتە یەکگرتووی ئەو کێشە نەبووە کو بشێتن بێشتنش بەروی کێشەیە یا گرێدای ملەتی ڤە بۆ نمونە ئەگەر وەزعی سیاسی کوردستانی نەخواست با بالعکس ئەس بژم ئەڤروکای وەزعی سیاسی خواست کو یەگرتوو جارەکاتی پێنگاوی پاڤێتن زیکا کۆنگرەی بەستیتەوە بۆچی چونکو وەزعی کوردستانی ئاڵۆز بێتڤە یەگرتووەکە پێز بێدە وجودی جارەکاتی پێز بیتن کو کار بکەتن هەردوولایە ئەڤش بەرهەندی ئەس بینم تشتێکی ئیجابی بوو یەگرتووی تەحسابکرد نەکو سەلبی بۆچی بۆ چۆن بۆ هەندێ هەیە کو بێژن بۆ یەکگرتووی ناخەمە یعنی ڕەوش چ لێ بێت ئەو دەیشولێ خۆی سیاسی حزبا خۆکەتن یانژی ئەڤە درسترە یا جەنابێتت بژیت فەر بوو یانژی فەرز بوو
بیت انجام دان بو که کو ام هزا خو الوی وقتی دیار بکن وەکی گوتی بۆ چۆنێت من فەر بوو بۆ یەگرتوێ بێتە ئەنجامدان یەگرتو وەکو سەرکردایەت یەگرتوێ دیراسەتە هەندێک کرد بۆ ژیک و ساڵێکی بەتەوێبە ئەن شەش هەیڤە حتا ساڵێکی بەتەوێبە بەس ئەتبێژم ئەگەری vê rewşê da beteyve yan egerê şerê Daeş aboriya herêma Kurdistanê yan qeyranê êk girtûyê da دیتنا من ئەوە هاتیە گەنگەشەکردن سەرکردایەتیە یەگرتوێ پتر گرێ دای بۆ قەیرانە ئابووری vەya Kurdistanê ولگەل بابەتê Daeş بەس پشتی گەنگەشەکە درێژە سەر هاتیەکردن دیار بوو کو نه داعش یا دیاره دیکنگی کتاییت بدومایی کردن چون پلان و استراتژی نه حکومتی و نه ده پیمانیت نه دولتی دیارن کد داعش دومایی کنگی دومایی کردن آن شرل برانبری میسل کنگی دومایی کرد یک یا دویجی دیسا اگر قیران آبوری بیتن یگر توی حول دای کو هندی شوی بیتن پاره کی کم مزیخت فی کنگره دا و بیتن او 1200 مرو فقط العرضه کی حساب بکی کل هبلیل کم بیتن الجل هاریکاریا حکمت بگمان کو موضوع ترخان کرناوی هلا بيجين حساب بيت حكومي همي هاريكاريك بو يغرتو كو يغرتو قالك باريش مزخيتن بجاش برهند بيجم قيران ابوري نبو ريغرك بو يغرتو رابطن کنگره خو باش بخیتن اگر یگرتوی کنگره خو بوم سالک دیجی باش خزبای عملک هبو کو کردستان قیرانه و آبوری چاره سر ببیتن از بیشم چه دیسا چه افق چه آسور پیش جاوت منینن کو دی قیران آبوری جی یا کردستان چاره سر بیتن واتا یعنی پیش اخصنای گرتو یا پاش اخصنای بوشش هیوا ساله که چه کارتی کرد دانت کرد اما کو هکر ولی بیت ویجارا بی 2 سال و 3 ساله کو هنده حزب الله انا اد بیشن دا بیت قصیده بو یا گرتو یک و یا گرتو نشیتن کنگره خو انجام بده جناب تا بحثین دید که کو حزر بیروکه کبو یعنی کو ساله که کنگره ام بیشین ویفتر بچیتن اگر و هر دو که ام بیشین هکر اوک هفت نجدا مادام تا گوت ساله که الویری بسیار خو فرض کرده بیشیتن بو چی او صالب اگر هنده نبو کو او دو برکی یان هرچ نبید ناکوکیات ناو بینا ای گرتوی دهیل دفر بادینان و دفر سوران بشین ویلیک نیزی کینه و پاشی هم کنگره انجام بده دیتنا ما گلک آجیتنا کادرت یگرتوی دا بالعکس بونا کنگره و رنشنا پیک و یادی سایت اندامت همی دفر پیک و هلویست خوب در بران بری پیروی نافخوی اگر توی کادی چه گوران کاری تکرن سرکردایت یا اگر توی چه گوران کاری کویدت دا امین داری اگر توی چه کویدت دا همین دیبیت اگر بوین ذکرنا هر دو لایا نه باش اخصناوی دا بردوام بیتن افنا کوکیات نبرا اگر یا درز بیت تعبیرک و بیشن دورا بادینا و صورا هبویه واقعک هیا که طبعا نافی اگر توی دا همی حزب الله دا بردوامه ما دید یا فرترک و یگرتو کنگره خوب بستیدن و مد شعور بکر جید خلال چند روزت یک کنگره دا پشت یک کنگره جیدا بالعکس نزیک بونا و دورا بو اکودو چه بو و دلیل سرویجی حتی دنگدانا اندامت کنگره بو سرکردایتیت هر دو دورا خویا بکو یگرتوی بنمونه اندامت یگرتوی بادینا همیا و ام 300 اندامک بجدار بوین بس سرکردایتی همه 800 دنگت ایناین و 700 دنگت ایناین و تا هر سلیمانیه و شولیره و کرکی که ورگرتینه یعنی اوه خویات کتن کو یگرتو پیتوی بکن گرایی بو دا پتر نزیک ایک بیتن سالا که تو پاش بخی بالعکس کشت نافی یگرتوی دا هبوینه واقعا که به اعتراف پیبکین و هندک ناکو کی بوچونا دا وکی چهار بیشن انجام جبه‌جی کردن هندک کارا دا هبوینه و هر وساجی بردوامیا بیشین ناف بین یگرتو کت ناف حکمت دا بشکداری کاس یا سویک جید ناف حکمت دا کرویتن و اف قیرانت هی ناف بین سلیمانی و دوه که دا جاره آن سلیمانی هفلیری هکر تعبیر درست در بیتن سلیمانی و هفلیری دا نو کو یگرتو طرفک برکو حتی دینا بعد دیکو یکیتیو گوران لایکی بونوکه بویا لایک وشنیکا پارتی بویا لایک از بیشم اول کتن قیرانت ناف خدا یگرتویش دا زیاتر لی بیتن برهند پی تی وی بکو افکن کرده بیتا بستن رؤیت بتر واضح تر بیتن و بدیت نامه کو پشتی وی کنگره دی اگر تو شیت بهستر بیتا تصاحیدا کل گل و هر دولانا وکی بیشن گنگشه بکتن و خونیزیک بیتر و دیار بوجیت آخفنت مامسا صلاحی دا کو امیداری اگر توی کنا بیتا باشکوی کیش لاینیش هر دولانا اوج خالق گلک گرم بو یگرتوی آشکرا که تو بو جماعریشی بو حزباجی کو امید هین و کو یگرتو انا بینا باشکوی چلا یعنی زور جان ما مستا ات کنگره هفته دا
تدبینی ئەوە پێتوی بۆ ئێگرتوێن دەڤەرە بادینان هاتە ئەنجامدان ئەنی حەق و مستەحەقێت وانە هات نەدان یان تاڕادەیەکێ چاافخەشینە هەندێک تشتا کرد یانژی غەدرەل ئێگرتوێن دەڤەرە بادینان تێتەکردن بێگومان چ کنگره نینە ئەنجی چ کار نینە بەشەر بکەتن یە کامل بیت تمام بیتن هەردێک قیموکاسی هەبن بەس دیتنا من بەرامبەری وێ پرسیارە جەنابەتە پرسیار کیریکۆ بۆ دەڤەرە بادینان ez bêjim heta radekî gelekê mazin hate pesendkirin taybet peyrevê navxweyê yekgirtuyê da û xilalê derkeftina endamê serkirdayetiya yekgirtuyê jî da badînan nav serkirdayetiya yekgirtuyê da hemî xoyat ketin nexêr badînan el dîf rêja rêkxistiyê yekgirtuyê nav badînan da geşte mafekê gelekê berfire û tamam bêgumaniya may cêbecêkirinê da cêbecêkirina serkirdayetî da bû posta wergirtinê jî û her wisa jî bû demê vejdarbûna hikûmetê da dîsa eger postê îdarî hatine wicudê da betîbar ew jî pişkek bûye gazindeya yekgirtuyê badînan ez bêjim heta radekê baş hate encamdan bû çikû peyrevî da hate cêbecêkirin peyrevî da amaje hindê hate kirin ku li dîf rêkxistiya dabeşkirina serkirdayetiya yekgirtuyê te kirin êk یا دویش طبعا حتی لستیت دنگدانی جواس هاتن دست نشان کردن کل دیف دورا دیف منطقه بیت داوش کردن راست کنگره دنگی دی بو همیادتن بس دا او رجا را گرید بنمونه 11 سرکردایتیت یگرتوی بادینان ویتن در کدبانه ناف لستا دا پیراوی دا هات تفوید کردن جی حالا ساجی بو دنگدانی لستا چهاتو بیجه بونه دوائر دائره جدا دائره سلیمانی جدا هبلیر جدا کرکی جدا بادینان جدا واتا بهند او هات تحقیق کردن پیروی دا که ما گویی آماجا پنده هات کردن گلک خالد کو دهو که چهار بیجه رشد بول سر بو موضوع وکی ما گویی پوستا تشتاجی بیت دست نشان کردن یادویجی موضوع بریار دفع میا گرینگ بو بریارت یگرتوی کاچه بریار بیندان سرانسری یگرتوی لازمه دل سرسید اندامت سرکردایت یگرتوی بریار بدن اگر بریار کا گریدای بیتن سرانسری کردستانه یعنی بران بیشین بریارت استراتژی بن سرکی بن نابیتن سرکردایت یگرتوی نه امین داری یگرتوی نه سرکردایت یگرتوی نه مکتب سیاسی یگرتوی بو بریار بونی نه دنگ بداتن آنجی بریار بداتن اگر نظری تاثیر کردایت یگرتوی کو دل سرسی یت اندام بریار بدن و هگر حتی گریدای بیت بدورا و او مرجع جهاتیت دانان کو لازم مشاوره و رای ورگرتنا مالبندت و دورا جی بیت مامستان دیوی پیوندی ورگی دیوی گرنه تمامی بگم کاک محمد ایوار باش باشی بار ازم سرچاوت من چان باشی سرچاوا زور سپاس والله دیسه سوال من هيا يا بارزي دو سیکک بله يقصي كردستان يقصي يعني في استفادة فيه بوكر يعني في استفادة فيه بوكر هذا اساس تيكر بوكر تيكر يعني بوكر تيكر يعني استفادة فيها بو او ایک يعني يقصي دبا لك فقير وهزار دي بارغان سلطان لدول يقصي بيتدو برا برای سلیمانی برای جوال يقصي هوا يقصي حسابه تپاسكوي پارتی چه بوله وقتی دکا جاتر سیازو کاک محمد پسیار من پسیار جنابی دلبید پسیار من دلبید شلوون پسیار تا چه پسیار هیا اوکی درسته او گشت یادی تا تشتکی دیه ممنونی جنابی تمه کاک محمد امستا گرنگی های گرتوی ات ناوا کوراپانا سیاسی حریما کردستان دا خود چه داد بینید؟ طبعا جزء اكي بسيارة كاك محمد ديتا برسل بله ويقردو اسلامي كردستان بس بشيوازه وجودها يقردو اسلامي كردستان بديت نامن ضرورتك ابو كردستاني زورجا اش قالك لا يابا شلا كيفك ويقردو رجاهاتي حتى انو كبردامي بالفعل ديف وكي بيجن شعار خويا شوي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت هندي ابشم دي تشاك سازيه كم تشاكيه كم تناف ملت خدا جارب بو کاک محمدی بلا باش آشکارا بیتو بینه راجع آشکارا بیتن یه گرتو جاره نهادیه دست حالات داور بگیریتو او دست حالاتی دی روخینیتن چه دست حالاتا نهیلیدن یه گرتو سا خود بینتن فاکتره کیس ایجابیه یه پوزیتیف دائما هاری کار بیتن والا هنین جدا بگهین تیک
دیار بود خلال دیروکا وجود اگر توی ده هر جاره که پارتی و یکیتی جدا بینه که بیتن بزرگ نوا و یکیتی جدا بینه که بیتن هر لایه که بیجنی سیاسی کردستانی اگر تو همین جاره حال دای کوانی زیک یک بکتن ویجا پروژه هبینه جدا گلوارنش دخاره و اند جاره دور جدیدیه توی وی مجالی ده اوه ایک خالد دوی اگر توی جاره بوچونت اگر توی ایدئولوژی اسلامی او ضرورتك جاري بو كردستان و ظروفت افريقيا داكو ام همي زانين بابت تندرويه وتطرفه بلا فكرنا اسلامي دا وديني دا اتناف همي دولتا دا هند بلا بويا وهريما كردستان يجي ام زانين كاچا حتى حدك مازن المنطقه بيارا وعرداجي بلا ببو وهكر ريك نبايا كو هندك اسلامك وسطي يا معتدل يا ميانرا ونبايا دا معناها تندرو ايتت وجودي دا يگرتوي الشيا غورابانا كردستاني پر بکتن اسلامکا میانراو تیگشنکا میانراو بو دینی بو اسلامی و خلقی جی کار بکت سرنده بو پرورده کرنا خلقی و دیت نامه وکو یه گرتو اسلامی کردستان کاره که مازن یه انجام دای که هکر بیتن هندک کیمی و سحکت وی خالد بس دفمه انجام که گله که مازن ما دست خو و اینای امریکا مزگفتی کردستان پربن و خلقی ما همی برای اسلامکا میانراو بچیتن و التزامکا میانراو بچیت او همی خدمتا نشتیمانت کت و خدمتا ولاتیت کتن و دیار جد فکر و بوچونت یه گرتو دائما وی اسلامی وی دینی ترخان کتن بوچونت اسلامیت ایدئولوژی ترخان کتن بودیسا گرتنا هف نشتیمانیا کردستانی و گهان نه همیلا انا بگین زورچن ما مصدق کاک بارزانی ورگین ده برسوا بسیار رجدین و مهجی زور بسیار هنه بگم کاک بارزان ایوار باش وارد توش باشتر برای بارزم دست خوش بو جنابت بخیراتنی میوانت دکم روژی رمانج رمضانی پیروز تنشلیت پیروز دکم زور سپاس تجی پیروز من بسیار دوانم هنه زور با کورتیا لم ما مستابر رزم که کادریشی یگوتوی نشتمانی کردستانا یگرتو اسلامیا کردستان من عاجز نده اما توزک بکو هولاتی و رازگویی اوی بینی مانا قساکن واسطا قازان جان هبوا و بلام زرر یانش هبوا من زررکانا علم قازان جکانا نالم چکا زررکا فارسترا لقازان جکایا بله اوی ای بینم روژه کان لپرلمانا براستی شتەکە لە دەستیا لەوەستی یەکگرتووی کوردستان بوو کە بۆمان یەکلایی بکاتەوە ئەم دوودڵیە ئەم نەهامەتیە لە دڵی خەڵکە یەکلایی دێتەوە زۆر بەداخەوە کە یەکگرتوو نەیکرد لە دەستی یەکگرتووە مابوو ئەوە نەیکرد بیبیمانیان من ڕێز و حرمەت ناڵم پاشکۆی پارتی و بەڵام ئەوەی ئەمە ئەزانیم وەکو بیربۆچۆنێکم وەکو هاوڵاتیەک من بینیم یەکگرتوو لەو کاتا کێشەی هەڵداوە بۆ کوردستان قەیرانی قورتتر کردەوە بۆ کوردستانە ئەوەی من ئەیبینم ئەمە لە یەکگرتووە من رز وحرمت مشبوط جنابي قلت له مو حزب كان كيش هيا راس لا مو حزب كان كيش هيا بلا لبيري نتشد او حزب شي اسلاميه بناي حزب اسلاميه فلقت خلقا اكا بروباغندا بو خوي اكا بعد الى بيري نتشد واز تشتي بارتي غورانا الدنيا امانه حزب الماني هاد شي بكان شتي الراس ويا بلا وان بناوي اسلام يا قصد كان حيوا دارم هرشتێکە لەبارەی یەکگرتووە بە ناوی ئیسلامی و هەرشتێکە هەیە بۆ ماڕوونی بکاتەوە من مەمنونی جەنابی ئەبووم بەدڵنیاییەوان مش خۆش دەوێت نەوەی ڕقم لێیانە کە ڕخنیان لێ ئەگرم کە جیاوازە لەگەڵ حزبی ئەلمانیا حزبی ئیسلامی حتمما جیاوازە لەگەڵ حزبی ئەلمانیا بۆیە دەمەوێت تۆتێک لەسەر ئەمایە بۆمان لەسەر ئەما بەتەگە قسە بکە مەمنونی زۆر سپاس کاک باشان دی کاک عەبدوڵای وەرگرین و بەرسەوادەین هەواڵان کاک عەبدوڵای هێوار باش سەرچاوت زۆر سپاس کەرەم کەبرا خير دنا ما مستعجل كان زور سپاس فرمو برا من غير بسيرك بياتنا كرم كان بله ارن درا حزب القدوي شخص ما تكفيش كي خلقي كده حاطون كده برا بادينا اريكات كاتو برجاوني خوي تايبات يعني كات كاتو برجاوني دكشتي بله ما قالك برسوا بيجيدا من سر آخف لیم دی دوباره سر آخبینه و بکرتی پاشی بلا ماموستا سر باخبید ماموستا از بسیار کاک محمدی اویجی بشی وازه که دیگه این مجانبه بیشتن امید بشین ایگرتو وقتی ایگرتو بیت دو او چه ایگرتنه از بیش مجانبه که ایگرتو لیک نزیک کرده او بوا دورا بادینان و دورا سوران کاک بس خلک ما بس هشیار بیتن خوشبیر نکتن نه گرتوی سلیمانی و دهوکی و اربیلی کریه دولت و جدا ای بحثی گفناه دا تاریخ دا دو منطقه زور جانا بس رأي وقتی ایک بیتن حزبه که دا سرکرداتی که دا نمونه از دبوته بحثی ایکتیه که مثلا
هەکەر سەرکردایەتی ئەیکەتی چونکو بلا مرۆڤێ و ڕازگو بیتن یعنی حەزبا منەوەزێت نابدا هەکەر سەرکردایەتی ئەیگرت و تشتێک بوو پندا ساڵاوە من نەدیتە دەڤەرە بادینان بێژیتن ئەسوی تشتی جێبجێ ناکەم هەمان دەمدا پارتیا دیموکراتە کوردستانیش هەکە تشتێکی بێژیتن فێرێ سلێمانیە زۆر طبیعیە و هەمی بڕیار ئێکە وەختێ قیادا هەری مەزن دەرکەوت بڕیار ئێکەت خۆتن ئەنی سەحبەت ئەوە وەختی بڕیار دەرکەفتی پشکدار بنت ڕینشتنا پەرلەمانیدا دەبینە سەر سەحبەتە درست پشکداریە پەرلەمانیدا ئەندامن پەرلەمانیین ئێگرتوێن دەڤەرە بادینان خۆڤەکێشە کاک بارزانت بژیت ئێگرتووی زەرارێکە مەزن گەهاندە خەلکی کوردستانی هەکەر ئەوێ ڕۆژێ ئەوە پشکداری کرد با توێ ڕوونشتنێتە ئەف کێشێن وێگاوێ هەمینەت بوون دا موضوعی ئێگلاکەن ئەس ئەولی دی بشمە جەنابێتە کێ گرت و لێک نێزی کرد پاشی دەبێژم هەکەروە پشکداری کردبا هیندا کێشە جارە سەرکەن کێ یەگرتو نێزی کرد دیتنامە جارە یەگرتو ژێک دیر نەکەفتیەت بڕیارێدا ڕاستە فشار اخسته سرکردایەتی های گرتو اسلامی کردستان و کلا دەڤەرە بادینان فشار اخسته بله بگمان بس چش چن ناحیه و نه موضوع او بیژن کو پاشگویا پارتی آنجی گشته پارتی موضوع اوین قناعاتن کاک بلبل اصلا بیژن پاشگو خلقك بله خلقی ما نمیشه دیدن دی بوچون الخلقی باز و تشک آساییه هر کی بوچون خویا هیجداه بس به اعتبار از بجدار بویمد زور بی زوری و بریاراد آن رینش نادا او بریاره هات ندانن الدفر بادینان بیتن آنجا گل سرکردایتی بیتن گرکش و درینشنا از بجدار بویمه و از آنم خلفیت بابتی چی بیه خلفیت بابتی دیسا بلا رون و آشکرا بیتن بو بینرت مجی بلا هرگاف ام خو نخوابینین واقع ریپریجی ما هنگه کاک عمر کوچری و کو اندام پرلمانی گفت بو کاک یوسفی سروک پرلمانی گفت کرم که اول دماوه هات کرم که هر پیرمامه ورگره اما پیروز بی بوده سرکایتی وعد بیت از گو خوب دمدش يعني ام بلات واقعي بين يقرتو اگر و روجي موجود بايه تورنش نجيدا و بريار جهاد بادانان بولادانا سروكي حرم كردستان دا غوران بهميا خوبه و رزبك والكي طبعا اكيد القلبي قرارج نبو وكو بوچوني چونتي دا بودنگدان بس كو بريار پتر غوران ناشد يايبو غوران بهمي وداشت چيتا بيرمامي دا سروكايتي ورگريدن ام تو واقعی داغمین بس یاسایی دادشتک را بیگه بریارک هیتا دان ما مستا بریارک دال پرلمانی هیتا دان داخلک بیشت ادل پرلمانی در نوکجی سروک نه یاساییه بلا کرم کت ایک بیشتی سروک راکت شویری يعني ام ولا واقعي باغين هرقا بس اصلا كردستان ما كردستان كا ياسايا دزگاهيا مؤسساتيه برلمان بوچي هكر ياساي ودزگاهي ومؤسساتي نبي برلمان بوچي برلمان موجوده كل سر برلماني داك زاني كاك بلبل قال هندي ما كو موجودين شو كامل تعامل قال واقعك كي ام تعامل قال واقعك واقعك خلت واقعك خلت بل واف خلتيه نيغرتو يا افاكريه او حزب الله يعني اوی نکامیای گرتویت کن او پشک دار بوین تهدیدا سالا نوتو ای که دا آوا کرنا پرلمان کردستان سروی اساسی هاتی آوا کرن اویت افریقا خود جداد کردن بیشتن از گورانم آنلاین که دیمه برام زفرینه دیرو که کینه اف دزگاه داناینه کینه سیدا اکاک بلبل بس دا از وقت نتمام کن یعنی دا مانی صریح گلمشی گازم دیتین دا مجی واقع بیشتن دا صورت واضح بیده دا تو بحثی وی دزگاهیت که بانو حدانو که اصلا كنجي حكمت ايكا الكردستاني كنجي بيشمرجي ايكا كنجي مالية كردستاني ايكا افيتا همي هولاتيجي زانن او نكاميا يقرتويجي كان زانن هو يقرتو نشي بجوهريتن يقرتو چند جارة داخاز كريه كرم كان هر دو حزبي سرك يتيه كو اوكي بيجن ريفابريا كردستاني كان كخوب كان ايك نشياني خوب كان ايك او روجه بلا دیست صریح بین او روزه هکر وصل نروی دابا کو بباند دو جین و هر کی بولای کی دو چو بیتن مترسیان ما خوین رد بایر حفلیری بله تو برپرسیش وی از برپرسمش وی آخفنی دا خوین هید بله هکر ایگرتود پرلمانی دا پشت نمازال ایگرتویه ما مستقل هکر نصاب تمام ببا نصاب تمام ببا رژا یاسایی پرلمانی تمام ببا هکر ایگرتوی چو باجور دا تمام بید هر چند بابت چوشی بس گرم رو سرده هکر چو باجور دا تمام بید وقتی دست هاتا بلند کرم بلی کو اف کاغذه هولی بیده ها داخوين هي تريتن ديت نامن آن دا نفسي او اخنام كد بيشن هاتيه برلمان هاتيه چق بستن دا ان ايده چق بستن و آن دا شر نابن هر دولان دا چي بيده و یا گردو نپا طرفت نابده شر نتگرجي بله 100% دا بيده شر و چونكو كرسي كوسا تسليم نابد قاق بل
چند جارا ما گوتیه اتنا فرمایش دا ما گوتیه اندامت ما گوتین طرح کرینه سرکردایتی اگر توی طرح کیر گل هر سه لاینین دست حالات افریقایی ولی هاتین بوینه سه کو پشکت مازنن گل آخفتینه عملیه حساب لادان نه تکرن نه بریاره که چند دسته و رزق بو برادرت گورانیجی بس و شوا بریار هاتیه دان امشک متفق بینه که رینشتن اتکرن و چون رینشتن گیری دانجی عکسی همی توجهات کو بشوی گوتی هم ناگری دین اگر اف پارلمانه چند سرهات طرح کردن در فتک بدنی سروک هرمیه پارتی دموکراتی کردستانه کرم کن 2 سال دی 4 سال دی نبیجنی بس دی زیده کن خلطی بو زیده کرن 2009 زور جا زید بو چی خلطی بو چون کووید وقتی تو زیدت که یک نقل تو یاسا اکادی دانیا بردست استراتژی اکادی دانیا بردست کرم که برای مسعود بارزانی پارتی دموکراتی کردستان اول 2 سال دیجی بلا سروک بردوام بیدن بس خلال و 2 سال دا مرجع کی دانیم پیک و همهمی و کو حزب الله سیاسی کو لازم یاسا بیت پیرو کردن بیت گوهرین و هر وسط دستور بیت دانا بس اتفاق پارلمانی سر هبو کو پشتی 2 سال دی چنده آخفتم بو کنگی تشتکی نویسی هبویه تشتیهات یعنی نویسین بس او بلادان مسعود بارزانی او هات یعنی نویسین تشتکی دیات یعنی نویسین از بیجم سیاست و صناعت تکرن ثورات عربی مدیدن ثورات عربی شوف قازانجگاهان در عربا اول ثورات نای تکرن بیت قناعات لاین سیاسی من از بیجم نوکجی دی بینیجی افریقایی از آخفنید بیجم بس حالا 2 سال دی 4 سال دی چون از زمان آدم کادی اتفاقا گی تکیری هکر هر دیسا وری که چاره سر نبوکاگ بلبل او کاگ بارزان همیشه اوی گازن داشت متکن پاش مالامون موجوده تلفنم موجوده پاش گازن داشت متکن یکیتی و گورانجی صراحت است بیجم از آخفنا من گازن داشت طبیعی شکر توی جدی بس از صراحت بیجم یکیتی و گورانجی نوکجی کوید بوینه طرفک بوینه لاینک هکر دیسا نظرین و اتفاق الگل پارتی کرن کو در فتک بدن مسعود بارزانی بو مدکار رئاسی قد باور نکن نه پارلمان کردستان بیت گوهرین نه یاسایک کردستان بیت پسند کردن نه دستورک کردستان بیت دانن واقع وید تعامل گل واقع کی نه بیجه یکی هم رابه ورا کلام که یاس دیس او طریقت یاسایی و سیاسی هکوت بیجی یاسا سیاست وگیری دایه اگر سیاستتون نه انجام دیت نه سیاساش در بی ما مستاد ویشلو ویدا اوا تفیگا ویکری هکر تو ام بشین حکیمانت گل واقعی نبی جنابیتت بشیتن کرسیک نهایت بردان و ده حال پارلمانی و حکومت دیوه بی تو چه نامد گهینی پارتی دموکراتی کردستان و آخفنا جنابیتت بشید از نه نامید گهیمه پارتی دموکراتی کردستان از گهیمه ایکیتی و گورانجی کاغ بلبل یگر تو و کومال دیسا دزورمه و او آستانی نبید برام بری و هر سکا براوستیتن واقعی بینم مگوت تبری انگیجی اگر تو نهاتی دست حالات ور بگیتن بس بو هر سکا اد بیجم اگر هی نظر ندزگ طبعا اولای ندیشی وقتی فیتن بیش مسعود راکتن آن به پارتی راکتن یعنی فیت او بتشینی دی در فتیدت ایکی بتشینی واقع کاغ بلبل از بحثی واقعی است رسالم بو پارتی جو بو ایکیتی جو بو گورانجی از بیجمی هکر موضوع که ایمانیه رمضان تقوا خودی بکن خوب زفر نوه هکر موضوع که سیاسیه و دیسای گریداب نتویفه و چه بیشن بحثی دولتی و دولت بونا کردستان ویا ولی هر سیلان را دیسا زفر نوه بحکیمانه تعامل گلی کدو بکن در فتح بدن ایکودو مشکلانینه اوه هنده سال ما تحمل کردی 4 سال دیج 8 سال دیج تحمل واقعین ولی بخو اداره که اوصا بکن کو پیک و گنجن 8 سال دی 4 سال از 8 سال بیت 8 سال نه 8 سال همین بو پارتی بیت بلا یکی پیش بیت پیش این سیدا ابدلوی توری هین سر بشین هاتنا چارکادی ما مستوزار برای صلاح الدین بهاءالدین بو ورگرتنا امینداری گشتی گرتو اسلامی کردستانی ما مستا اینانا 801 دنگیان چند دنگ تشتکی کمی نتریجان بشین 1200 دنگ آده این تشتکی هری مازنه از این واقعی جادا کردستانی جبو جنابیت بیشم کو امت نافدا زوربه یا خلکی هری ما کردستانی و زوربه یا ایگرتوی گلک دلخوش بون ابهاتنا صلاح الدین بهاءالدین ایگرتویشی بری هنگی گود بو کو امی سیستم که دانیم او کسی هنده سالا سرکردایتی کر او دی رابطو ایک ایدی دهیدن هاتنا دوباره یا صلاح الدین بهاءالدین ما مستا صلاح الدینی چد بیجیتن ما سیناریو یک چیکر کوام تراک این ایکی دانین 2 سال 4 سالن 3 سالن او شولی خوب که جارک ودی تو بیافه او تمام دم دب سیاره اولی جزی بو جنابی دبیشم چه بوه کو خلق جاده ایگرتو جیبس شیوه کی گله کی برچاف کیف خوش بهاتنا ما مستا صلاح الدین بهاءالدین ده
يقرتو نت بيروي خودا ونت كونغري جدا ونت تصريحات يقرتو جدا علاني نقول ياكو دي سيستمك إنين دا أمين دارت كيفن راكن أمين دارت كنيبينون شو أمين دارت دين إعادة محمد فرج بيجيتن دنگ خوب دنا صلاح الدين بهاء الدين أو موضوع جديد بله بس أخذنا بس هذا تمام كاري يا أوليني يا نه الرأي هوية بو چوناوي أصلا جالك نقد بو مع سيدة محمد فرج كر جالك نقد كر وي بوي هبو وكو أندامك كونغري وبريزفا أمين دار يقرتو بيشتن من تنازل كر أس خو ترشيح ناكم بس بريزفا بارا بتري قوي من ديتين هوا زاني دنگانا إني خو ترشيح ناكم بلا ترشيح نبيتن بيشتن أسفل سحبو بس أما بيشتن دنجيب دنا فلاني أسفل جانا دي نبو كونغري دا بوينه بو چونكو داخلي كونغري دا خلاتيك بوكري مصطفى فرجي خلاتيك بوكري تزاي مصطلحنا خلاتيه بس خذي با وانا كربا يعني باشتر او با كونغري دا تو دعايه بو كسي نگي اس يك شوما همي زانن اعلام داد ميديا دا مدعاته بو موسى صلاحي كري هات ناي كيشت اداني دفن طبيعيه بس كونغري دا بو كسي نينه دعايه بو كسي بكتن افش لا اجيبه يا ديو كي ما قلت بزفرينه و امين داري يقرتو اسلامي كردستان چون آوی جاره بری 4 ساله چون موسى صلاحي بالفعل شنازيك بو يقرتوه كو يقرتو شيتن نو كو حزب الله يندي شد دستيش امي داري بردت بس هوا إنافة يعني هكا لا إنافة أو شانازية مازنتر نه بالعكس نو كيجي شانازي فيا كو نأو بتني شوية غورابانا بو بربجير كرني بو امين دارياتي ايك سه کسی دی آن 4 کس بون یک سحبو بس سه کسی دی هاتینه برام بری چه ویش بینه که تو بحث 800 دنگات کی باش بیر نکه بو جار اولی 508 دنگ دیناین یعنی یگرتوب على نیوت معتمری داد بشتیم موسى صلاح برز اگر تو هاتیه واجب زانه وکی برینینه وکی هکو 4 سال و 8 سال چویی تو وکی برینای تو دی قرارت خودی خلقه که هی الجلته برام بریده کو پیروی یگرتو بیشت دول سر سیت شیطان یک جادی بیت امین داری یگرتو گلک اوید اس آگادانم نیاسم جی حوالا دگنا دنم موسى صلاح الدینی بوچی گوتی منویتن دول سر سیت بدن بس جارا دوی گود از دنگی نمی دول سر سیت نبتن نه ایتن هما چپلا وکین دکات گودی چپلا بیتن نه وكين بيبتا منافسك خلك كي تجي هي كلام كان منافسه بكان از بيش افاش جي شنازيه بو يغرتوي كو يغرتوت شيتن همي حساب لان سياسيه نافراست ناي كردستاني نويرن كسبين برام اما قاعده يغرتوي الزاني كودي موسى صلاح الدين دوباره بيتوا امين داري املك مازن هبو بس شرط نبو وكي مقول 500 شك دنك هبون كاك بالصد دنجت وي تشوبانا بولانا كدي دايك در كفيتن وجرم جي ايك بلكي سيدنا محمد فرج تبين سر هبون كنا بستهنا كريا بيت منافسه دا بس سيدا كارواني علنا وجلك اجي اسبت حسيم اش همي دفراجي دنج داينا كارواني بو چون خوی تایبتی تاین سیاست خویا تایبتی تاین و جاره بو اف ساله کاروانی او درگه وکر بو 4 سال دیده درگه کی دی و بدو هنده کی دیجی بنت وجود ده بجد بیشم افاجی بو یگرتوی نه عیب داریه کو موسى صلاح هات بدنگات و خلقی قناعت به ابو او تکرم کری بالفعل اس یک شو خدانه قناعت بو موسى صلاح اتشیت نوی توازن را گریت نبر سلیمانی و دو کده تجربه ما بري كل قال هبو يك يا دويجي كاريزماوي شخصيتاوي هند جرى واقع ما مش تمدي صفر ما ام يلقى الواقع اكيد تجين خيالات ام ناخذ ضرور بو صلاح الدين بهاء الدين بو في سردمي تاتا غوتن كما مستا علي فرج اس نظام غوتنها نرم بوات هندك برياره دا بلي ما مستا محمد فرج نرم بوات هندك برياره دا ل وقت ابروكا وروج ابروكا وظروف ابروكا ما مستا صلاح الدين بهاء الدين وكي أما بكرديت بيجين درد و درمانه يعني سيدنا محمد فرج بيجومان فيد أمش بيرنا كإنجي إنجازات باجي إناينه أبا برلماني بوضع كديه وكده دايب وكي ما قلتي موضوع دفرة فو سيدنا محمد فرج يعني أجر هاد با بريارك ناوي با أصلا بريار يا يقرتوه دا نأمين دارد داتن بو بريار اتفاقا انتشت استراتيجي لازم سركرداتي يقرتوه بريار داتن محمد فرج اگر هبي دجي دنگك هيتو مجلسه دا يعني نه برياراوية دا اخفني بيخني سر محمد فرجي بس القال هندي بوني ذكرنا لايانا وكو بروجه بالفعل مديت موسى صلاح الدين محمد بهاء الدين بروجه جي بها بو كار سرنديت كاتن ادفيت وهرتو دفرا جاركا ديني زيكتا فايك و ادبينم ديساد وكو كاريزما وكو شخصيات حتى اللاين السياسيه جدا جي ادبين موسى صلاح بلدش في رولي ببين تدفيد متد زور جان ما مستعمل دي بيوندي ورگين دي ما هيك بيوندي كاك علي بو اسباري ما الو ايوار باش ايوار باش كاك علي الو
ایوار باش الو کرم کما مصطفى فرمو شلوني سيدا؟ سرچاوید من فرمو سيدا شلوني؟ سرسری من فرمو سيدا سيرادرو ميموني تبجم بس بچک دنگ تلویزیون خوب کیم که امی ممنونی تبی از سيرادرو ميموني تبجم سيدا سرچاوا فرمو سيدا بله فرمو کاک علی از بسی پنده من بیشی بله بكرة سيدا يا بله كده سيدا وجي قلت اف امين دوري بيشتريش نيكو بيا مصطفى صلاح بله يعني سيدا انه مصطفى ان شاء الله وجي قلت بيشتش تجي وساكت فاني اكثر سيدا كردستان ان شاء الله شت وجي قلت مشكلة هذا انحل كده بله جان ويا بيجي سيدا أدبيجم يعني من شي حزب الميدان أجي جلتوه ديمقراطية النهضة وأجي قلتا مثلا بشن رئيسة كراجن وإنتي أجي قلتا شكوسي مثلا أن وأجي قلتا نزلت فوسي خوابجت أبا ديمقراطية قلق مثلا بله هم الدينين إن شاء الله إدرتو دي بچورة سيا كردستاني ممنونی تمام ما مصطفى زور سپاس ما مصطفى کاک علی وش بسیارین منشی بو ما مصطفى صلاح الدین بها الدین دشیتن چکتن روش افریقای هریما کردستان دا چه لیک نیزی کرنا هیزولان سیاسی لیک نیزی کرنا ام بیشین دوباره رونشتنا پارلمان کردستانی و چونه و سرکاری خو زفرینه و چند وزیرین بزاوا گوراند نوا حکومت هریما کردستان دا دشیت رولکی هوساگیری یعنی جی ابا بیتفی بگلک دستین دیه گل بيجمان دام واقعي بين ما مصطفى صلاح الدين محمد بهاديني بتني نوع دايقرن زور چند دام واقعي بين لاينين دركي جاري بري همي تشتا وبلا هشتا صريح تربين ايران وامريكا وتركيا قرار خوب دنكو و هر دو لاينا نزيكي بيجان صريح كاك بل اجوا خلق ما قالك فقيره ديري في موضوع هر زفرنا وكا سياسيه ما فلاني چه قلت عندهم برلماني ما چه قلت ويت او بريار بدن اف هر سه هزن کو جناب تا گوتینین درکی تو هر وقت حریم کردستانی افریقا سر دسته و پرایوت چیتن حریم کردستان بی پلانو تخطیط تو پرایوت پرایوت چی بس اف کیش چید به ناف کردستان دا بوت دیگه پرایوت چونو وکی وگاوه پرایوت چی پرایوت چی بله بردوام و از بیشم کرداجی نشینه چرا بریار خویا تاکی اکلاینی بدن مخابنی و دائما دستی درکیتی ده بویه و همین جاراجی مدیت دیرو که کرداتا جار اویک خالاتوی یعنی حز و چهات بیشین هیویت جماورت هر دولایاناجی از صراحت بیش متقاق بلبل وید اوش رج بن سر حزب ملاینت خو بس حتی که این کردستان دولتی و سیلتی و چارلتی کردستان اقلا نکه کره هیویه که بیتن ملتی ما برف اندی و بچیدو که کردستان اکا ناو دولت کردستان اگر روژا مدید جیب خون وجی مدید تني ما بحسي كردستان عراقي كردستان ارتداد جين هكر افاجي امر بامكان الدولات بحسي رابرسيه موضوع رابرسيه وموضوع خلقي ما باش دار بيت دا اگر بريان هات دان و سليماني و حلبجه و كركي باش دار نبون حد سليماني و حلبجه و گرميان باش دار نبون يعني رابرسيه چه دي تكرن فاذا فيتن جماوري مجي فشاري بيختصر حزب الله يدخل بابا جارك دي بيك بكنفا نينا كنت بيجي مستوى عداله منتهى راحتي بنت نابن افا خونك خلق دي دول بلاطت متروش اوا مديتينه 200 سال 300 سال گهشتينه ام جين گلكت چاد بيجينيت خيالي نبين كومت فيتن 5 سال دان 10 سال دان جهين هميتشتا بس اقلا وا حزب الله جاري برجوانديت خو يتپاراستين ترا برجوانديت واجيت هين بلا جرا کدی بزور نفت چون که هر دیزاد دزور تفه میزا دانستاندن اکل کاغ بل في حل ببینیدن یا دی شر نافخوی ما چند چی گود کشتن دو ماه که هر زفرین سر میزا دانستاندن فاذا اذا جماهیر جی بی تی وی شور سر بکتن و حزب الله نت ماشي راستيا خو ام بيجن راستيا درون خو در بخن كو بالفعل فين كردستان كا الجل كو كي ما سيتي ذهبا بس كردستان كا بيك فيجيان كو خلقي ما امي بحسي برايت ميد اس دي ومسيحيه ولا نديت كان بيجن بيك فيجياني افريكا جاري بهمي هبري همي كردا يعني بهمي هكسا كردت ما بي تي في بيك فيجياني ام تحمل ايكودنا كان بيك فبيجين افاش لاكي بس لا دي اوام مستصلاحي ديتنا هم بلد الشت رولکی ببینن هر وقت کاریزماویت ناف هر دو حزب دولت هر سه حزب دا کاریزما که شخصیت که هی تقبل آخر نتویت کن حتی حد که رئیس پیش هندک بیشین چه بسر کدایتی دیوه اوه ایک وی پروژه یتهن وکو وجود
دویتن هر دو لاینا نزیک یک بکتن پروژه دیدی هبن هاتینا طرح کردن سرکردایتی اگر تویش داد اندام پارلمانی دایت هین کو بالفعل او پروژه نه کو محالب کتن والا انا نزیک یک بکتن لانا چا نزیک یک بکتن دیسا دزفری نوه پارتیل سر بریارا خو نبیتن کو خلاص گوران هم بچیت سلیمانی رنگ تخاری و گوران جیر سر رجدیا خو نبیتن کو لازم پارلمان هکی وکی بری بزفری تاوه واقعی نینه اوه ویتن جارا گادی تو بزفری دانوس نادنان بین هر دو گادا پارتیجی بیتخاری گورانجی بیتخاری آستا که رین نخاری پیک و جارا گادی پارلمانی کاراب کرد زور جانا مامستا جنابتت بجیتن مامستا صلاح الدین بهادین دیشتن رولهی گرید از دی بحثی بری چند مهک آکم کو فؤاد معصوم سر حکومت عراقی گل مامستا صلاح الدین بهادین از باوری ما پروژه کبو کو سردانا هزولانا کم بو لیک نزی کرنه لی دیار بو چه برهم جه دیار نبو یعنی هر دوکات همان دم دا بدی ماهیک هاتنا دم ماموستا صلاح الدین بهادین دا کو هنگی مالاویل حولیرا پای تاخد بو و بو بله لی دی ماهیک هاتنا دمی وی گوتن جیانوی کفته بن گفا نچار بو مالا خول حولیرا پای تاخد ببد بچیت سلیمانیه هکر مالا خول حولیرا پایتخت ببد بچیت سلیمانیه دی چا وشیتن هزولان ابروکا لیک نزی کد آخر توی حولیری چوی چنکو گوتن جیاناتا بالمطرسیه دایا بی جنابتا پتر ما آگه دار بیت زایگا بلبل چه تشتنینه وکی ما گوتی همیتش احتمالا نیت خویا کرن بیتن خلکی گل بیتن که مطرسی و تشتبو موسى صلاحی چه بیتن جاره او بس مال بار کردن دلالت السر چد مال بار کردن جاره پشت که نافخویی بو بری او مطرسی تو بیجل سر بیشتن آخر تو خلاص بیل پلاو پوستا تو دی روی نخواره مال مقطاع تو نا روی نخواره ناف گنگش ما موسى صلاحی خونه دیتیه کمرو وکی لا کی رنشت بیتخاره بس بار مازن سرملیتوی راد بیت یعنی تو واقعی دا و النظام جی دا بار مازن سرملیتوی راد بیت بگمان بس کاغ بالمام بوش موجودة تعزي صريحا في موضوع هذا مش كاينو كما موسى صلاح الدين افاد دي خلق ما احتمالا نزاين بس هدف من اسامي تشتا صريح التغضب يعني بش كاين موسى صلاح الدين هاد بو تهميش كرن ابعاد كرن اوج موضوع عجبو يعني نبش داربو نو كان عندهم كي سركداتيه كي تهميش كربو موسى بوكو سركداتيه قرتوي سركتها قرتوي هفليري قالك او ويحبو خوديتي عمري خو هاتيه دائما كارا بويت ناف عمل اسلامي داد ناف حزبي دا كار ديتيه بس وكي تقولتي هم المال اخر انت خاري شاف برياب كاتو سحكت التلفزيون امام صلاحي وصخو نديتيه برهندي از بيجم جاري بشكاكوي اكو سليمانيه كريه يعني بشكاكوي اذابويا انا موضوع اذاكو ولا هاتيه والنص بس بيجي المال اخر انت خاري او المال اخر نار انت خاري او حسكت كار بكتن امجي حسكت كار بكتن ناف بشكاكوي او بيجي مال اخر بريا سليمانيه بشكاكو موضوع اذابويا بيتن دوري خو نابينتن الهفليري راست اوت بيجي عند كيشه هبوينه از بيجي بتصريح بمتدا كيشه هبوينه القال بارتي ديمقراطي كردستان بس او كيشه نه او ما ترسي اگر جه ما ترسي بيتن بل افریقا امل کردستان جین خوان بحثی اروپا ناکن کو یکیش وی باجر کی بچته باجر کی دی معنای دی امین بیتن اگر پارتی ویا بازار بکل انظر رکل صلاح الدین محمد بهادینی بکد نشیل سلیمانی اللي بداتن توقع بين فاذا الموضوع نرفينا ترسيانا شهبلي رافينا كو بارتي تشكيلي بكتن بوش ام دي هرقا بحث خيالات كاين اي بارتي فيتن صلاح الدين تشكيلي بكتن دير سليماني تشكيلي بكتن كيشه بوينه واس بيج متى اعتراف يعني واضح بيج متى بس او كيش انا اللي قصدي بينا كوب ترسي فيج رابي بشتا هاد سليمانيه جاري ايك يا دويجي حديث او كاريزما بل انه كيجي بارتيجي رزا كازيده بو صلاح الدين محمد بهاديني داينتن و ايكيتيجي توجي زاني رزا كي دانيتن يا مازن و برزت نوشيروان غوران و رزا كي بو داين برهند بيج متى تشيت وي رولي ببينتن نرولي برياردار السرو هرسيكا بس رولي نزيكرنا و هرسيكا و دبيني نجي دم ده هاتيج دا ايكش خمي تويت مازن وكي اس گرش مخاري وكي برنامج و بخدانا اينه خمك مازن جاري نه خويا گرتوي بويه خمك چكوي سي پروژه عرض كر بوينه وش برهند جي افدنگ مي داينه ايكش و پروژه اوه نزيكرنا و هر دو دوران نواكو يگرتو و انما کو خلقي ما حزب الله نتمه سياسي جاركادي بزفر النفر اهل الرين دخاري كار بكن خالا دوي بو اول ناف خويا يگرتو بالفعل موضوعي كي كيشت
اكو بيجن دفركاني پیدا بو دویتن جارك ودي بزغرين تفا و دفركاني نهيليتن يا سيجي او جي خالك موضوع كي الدعوه والسياسه بابتك بو نافيه قلت دغلك هتا گنگ شكرن او خداني بوچوني بو نابتنا دعوه تبدا لاكي نه سياسه تبدا لاكي وانما هر دو جارك ودي کار سر بكي يعني کار بكي هر دو كاب گهيني جاز بيجم او انجام ديتنا من يعني تفاؤلك مرجين هم ياد جيبه كتن بس ما تفاؤلك هاي شد بكتن ان شاء الله مامۆستا دیمایک پرسیار الجنابی دەبکەم مامۆستا محەممەد فەرەج دێ چکت پشتیش ئەمینداریە ئەیگرتووێ خلاص بووی دێڕوینتە خارێ ماڵ ئەم بێژین کارێکی تایبەت وەکو سەرکردەیەن وڵاتێن غەربی ڕوین نەخارێ ماڵاخۆ هەندێک کارێن تایبەت بخۆ خێزانە خۆڤەتکەن یانژی دێ هەرت ناوە سیاسەتدایە دیار بیت یانژی دێ پشتی 3 ساڵە دی بین نەڤەت سەرکردایەتە ئەیگرتووێ هرچند مبخول قال سيدة محمد فرج ناخفتي اساسا برياراوي تشيا دي دمي دا تشكتن بس ما تجربه هبوينا قبل بل سيدة هادي چوبو فتركي ودير كاتبو اكو سركداتي وتشت اندامي سركداتي جينابو بجاركات زغريفات نافي كرتو دا دفمن اذن نك بتا علتك انكي ماسيك سيدة محمد فرج ما بخوش بو راستي از اك شواب ما بخوش بويا هكو بوتي از تنازلش ترشيحاتي كان بو امين داريه بشتين بو سركداتي خو بر بجير كر بويا وانجمنكش انجمنت ما ورقت بويا انجمن سركداتي هاوجي اساكي بلند نافي كرتو دا بس ما دام اذهل بجار كجارينه السركداتيه دا سيدة محمد فرج از بينم دمي داهاتي بردوام مامس صلاح طبيعتي وي اوني نجي يشمن و كوي دير بخيتن دگل جارا غازي كتن و حاضر كتن سركداتي دا بمشاورات و رأي بوچونتوي دي بردوام بيتن ايك يا دويجي اثبت حسيم سيدة محمد فرج دي سابو چونت خويت هين کو بالفعل کارک چاد بیجی نویسینا جیدا و هر وساجی کارک جواکی و کمالاتی حسکت کار بکتن بیتن ویدمی داوی کاری بکتن بس از نابین بالفعل اجل قدمت بیتن 4 سال دیجاره کادی بزفریت نفس سرکداتی گرتو دا کار بکتن و دین یاخو ترشح بکتن بسیارم بو چیل جناب تکرت ناوا کمالگه مدا وصاد دیاره یعنی هر کسی که سرکرداتی آن جایی که چوب پشتی هنگید بیتا حفرک وایان بیتا دشمنی و اب خرابی بحث کردن من تنیویا از بوچونی جناب داورگرم مامستا زور سپاس جناب دا کتو میوان بوی گلما روینشتن گلتا جه سرفرازی ممنون زور سپاس بو میشی جه سرفرازی و سپاس بو تاجی بو همی بینه راجی و دا خازلی بورینی جد کم بو او کسی وقتی بیشتر پیوندی جه ها بوینه کم بو چونه جدایت هین هر کی رزق های بو چونه زور سپاس بینرین هجا کوهین بینرین مبون حتا وگاوه حتا موینو خلاق کادیش بی برنامه جر چاو دیریا خدای ما صدام بخاطره